Okurijira kuchondozo kukozera ekitongole eki abantu batano aharigana no barukoresa ebirukurwa mu mwani omu Uganda kandi ngo bakabire nibenda hakiri bahika abantu 15 aharigana omwaka ogutakahwire. Dr. Nito yagizire ngo nibatekateka ngu abahingi bayongera omutindo aha mwani gwabo nikija kongera aha namba y'abarukoresa ebirukurwa omu mwani ogu. Tukakoramu high quality cosmetic products or beauty products, tukakoramu food supplements or herbal supplements. We would get more people drink coffee. We will sell this coffee to the East African region, and we increase the exports within the region. Ashoborire ngu ekisoro omuhendo gw'omwani n'abaguzi abarukutambura n'obudeeya barukugura omwani abahingi aha kasente kakye. Cooperatives kahomu amaani zatamu ebintu bya politics emyani yasikara twatandika kuguza omwani gwitu abantu ab'okugushubura bakweta go-getters ab'okutambura n'obudeeya bakugura omwani bakatuha sente nkye bakatushaba kuguza omwani gutakuzire amuheru kwoleta y'omwani omwihanga ekacente. Hona nabwe abahingi nibagira ngu bakina obuzibu bw'akakoko akarukutahirira omwani hamwe n'abashubuzi abarukugura omwani ha beeyi y'esheko. Nk'akakoko katwigubora akarimu nikateganisa omwani akakwija kakafumira emimizi omwani kakamaraho omusoro gwona okashanga fama yaruzinga ekintu kyangu. Abashubuzi sente bazine kandi kote y'omwani eyibakwenda n'egimu y'omukwago kunka ekiine n'esente mbwenu mukwetwaha abashubuzi are involved mbwenu abashubuzi abakuba batari involved aha kote y'omwani nyonko witu omushubuzi kwakwija nanyuza omwani ogwomere agirana n'okugwambu ogw'okuburaburamu gutemu. Abahingi bahabura kuba kubasa kwerinda ebizibu ebyo na munonga abashubuzi abarukushisha omutindo hamwe n'obukoko burukurya omwani. And we believe that it's only when we use a community-based approach that's when we shall manage these pests and diseases, because they don't have boundaries. So we need to involve everybody in the community. Ihanga rya Uganda rine bakweta Coffee Regulation Act kugira ngo wagire cyo washisha omukwate na value chain yabo ry'omushubuzi yabo ry'omuhingi iteke yo nirukwata kandi amateka garumu. Obwa hati Uganda eri omwanya gwa munana omukushohoza omwana omunsi yona kandi abakugunu bagira ngu omwaka ogugwaza kuhwa nibenda Uganda eberi omwanya gwa mukaga yarabera ihanga rya Honduras hamwe na India. Habwa TV West and Adolf Ayureka.